Hello, 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 hello. Hello, everybody. Welcome to this Rosary service. Priang sumhai pibaro asya kani kajintuai Rosary kani kajanmit. Okay. Menta kajanmit ki sister FMA ki Salesian sister jungi na ka Shillong province kinyalaming ya kani kajintuai Rosary. Te songbahabut ya ka jingduai jungki ka jingruai jungki but na dong shadong kin penyat ki sister na po ki Salesian sister jungi na nina nong tumai na maulai but kumta takter na siden ru nga tharai ngamtip kat ka ba penyat ki sister
Te ngap yang sohai pi barok ko men ko para sya kene ka jindwai Rosari. Ka por kanang don yingi menta ko ba steng kentai bangin ya ai kublei iwe ngadang pulih hang ne ha ka text jong pi ta ka daw nga page ka mobile na pulih mano ki balak tho jindwai jong pi bat kam ta tet. Lara don pre jong pi ki bokwa ban phone bat ki bokwa ban yo smo ya ka jingken jong pi pila ban phone ro hau number jonga ngan bu kalau speaker hang ne khnang ba kiwe ki parlok ki basngap ru ki la ban sngap ha ne por ni priang ni pi priang ni pi ka ne por la pi ko ban phone pila ban phone ka speaker ka don hang ne ki pai ba baro ki la ban yo smo ya ka sur jong pi ti na ka ta ka daw pila ban le ka ta ru another technology another technology to our YouTube channel. Shout out ikini ki bala up na du mene. Shout out. Banangkong yi shout out to Don Bok Nong Lang na Southwest Khasi Hills. Iba ang kumlay kum may beneng ba ik jungi to duway na kabanta jungi ban na kabanta kabate hi baro kaway. I Don Bok Lang. Yep, yin duway na kabanta mo na kabanta ka ri jungi na kabanta ka jala jungi badru na kabanta ka patehi barok kaway. Viconia Vermont. Good evening, Father. Hi, Viconia. Good evening. Amalia War. Kublay Father. Ngan duway lang yo rosary rangkat bat pi ban yo jinya da. Ya ka jala jungi bat ka ri bat ka patehi barok kaway ling ba ka jinya site jong kabay beneng bigi. Very nice, Amelia. Kublay sibun ya ka jing duway lang jong pi. Ngin ya duway rangkat bat pi ya ka ne janmit ba ka jinya lam jong ki sister. Ngin shimbenta ha ka ne ka jing duway rosary. Maru channel ngam tip kata ka Maru channel ngadai la ban kiri ki channel ngam pat check ya ka ne channel ngam sa check tip PI ki video shpang ka ngam tip ta. Jisu to is nei ngau nong pop to site par ki pop jonga to rap ki jing tumu jonga. Ji duway ko so tanat. Hi Alfred Soon. Father ngau ba pan duway lem na ka benta kinong trace MCCL makin yono ya katulog jongki. Ta. Ni IT ha kajin site jong kami peneng BA. Ba kan la ban nya site mo makan la ban pasu tu ya kajin temu jong P kam tam mi tu kedan hakabor ba kin so tu ya kan kajin kodor jong katulop kam tam ha kan ka por. Roy Tarian kublay padaru mensim Bakhuid undon rengkat bat P. Rengkat bat piru. Rengkat bat piru pitip ngila dei ka tridum lenter last ni lenter bentak sngi ni penkre na bentak jingwan jong mensim Bakhuid. Palay to ding sa jan. Hakas new blay de sngi pentekas ka bangin pian yo mensim Bakhuid ya ka jingya jong mensim Bakhuid. Te blay shibun ni jingduai jong pi na ka bentak kata na ka bentak ka jingwan jong mensim Bakhuid halor jong badru halor jong pi iwe pe iwe. Hi to Florentina Lindo. May benang biye don bat ni ha kijing kijing shitong. Very nice bread. Kijing duway kam so tanat. Namar undai tang mangi we angut ki bay kendu ye kene kijing ha ka pachay hi baro ko we mentang ye kendu ye kene kijing mo kijing lanot kijing shitong kijing pang bat kumta terter. Ni duway lang ba kijing sa jung may benang biye jungi bangin job kene ki baro. Hi Tisharlan kamit ka basuk di pi padar bat pi ru kumju ni ngai scam ba kanam don ka jing bentul kanan work pi shito ni shene ngatarai ka biang kini bandon la air ka fiber optic ka ba ka BSNL ka ai na i kini gisngi ka biang kam dade ka batu do kata. Hello Rishan lang kharmo plang ko be breng ko mei be i to site na benta jong ki paradok parasnam jong ni khamtam itu kibana West Gentle Hills bashitom na kadaw jong ke Eryong Maruslap. Awai ngatarai bun ba ki jela ki district hagane ke jela jungi ki bala sha lung shop hagane ke Eryong par hone Uslap. Ni duai ba ngin ki para bangai jungi kin job ya kane ke jing eru. Hello to Richard Perbol. Konong ya side jungi ya side lem na mapi na kabenta ki kun jong pi baro. Hoi ngin duai ba kami beneng kan nong ya site na kabenta jungi barok. Splimsius walang hello. May beneng ba iya jaral blem ya kayin kasem jungi
Bahkan don gajing ko jingkia bahkan ya teli ka way. Ta. Ngin ya duai lang na ka benta jong pi gajing temu jong pi silencious walang. Hello to Mildred yaw kniaw ko kmiu play to duai lem na ka benta jong baro ki bapang kaleng sodong percay. Mildred yaw kniaw again ko sim yu Rosari Bakhuid to pelai yaw kun jongi wadang wan pai no gowa hagajing ma hakalenti. Ongel jung try unsa don rangkat badi ang baga jan sa jong may beneng bi jongi. May beneng bi to kerku ye Father Michael bat ya baro oi inde tang yangai re ya baro ke benta hagan gajing duai Rosari kamtam ngin duai na benta ke sister FMA ke balapan kre ya gani gajing duai Rosari boleh tekan dak kerku ya ka mission jongki yang kerku ya gajing mu babaha jongki. Hello Alfred soon boleh shibun na benta gajing la jongpi ban penmi ya gani ga channel jongpi ya ki mobile to ga kami bi kan yarap pi boleh shibun yarap banda pen priang ya gani kas ya gani ga channel jongi ru hai ki parlok jongpi kamtam ki parlok Kristen jongi ngatrai tang gani ga channel ka bahapo ri jongi hapo Meghalaya amde tak Meghalaya not is hapo ri India hi baro gwe ka ba ai gani ga jinduai Rosari man la kasngi live bat kamas tin kasi te Kristen jongi da ga jinduai jongpi da ga jinya snok di jongpi da ga ba pi ya share da ga pi ya subscribe da ga ba pi ong ki himen ki para jongpi ki parlok ki para jor jongpi bakin ya subscribe lem ya gani ga channel jongi bangin nang la shu ban le ha ka ban kun priang ya ka tin jong blake shibon ba Alfred soon. Mildred yaw kniaw hello to you maybe to re ya ki kana samla baro bakin scam ha ga jingay. Hi Queenie perboard ko sim Rosary duai na ga benta jongi. Good. Hello full mora Rani. Ko kami benang to duai lem na ga benta jongi kinong pop. Mildred okay. Hello Jean Francisca sao kami. Ko kami benang Bakhuid to duai lem na ga benta jintumo jongi. Hello Viconia so stand may benang be duai lem na ga benta ga jala Meghalaya ba ga betay hiberok away. Hello Eric Waldri ko jingkoy jong ki bapang ni IT kerpang api na ga benta kita ki bapang ba stom baro bikin yo no ya ka jingkoy jingkia. Hi Jacinta nong room. Good evening to you too. Ku bless shibun ya pi Father Michael berbaro kilendo kiberat lem. Okay, thank you Father Henry for his beautiful homily. Alright. Lashain wani Father Anthony principal jong kasayan this higher secondary school na ga benta ga mas Bakhuid. Hi Alfred. Okay, sim jong Rosary. Colette one play kublay piru Bernardine pengurup. Hi. Haune Rosary menta ka sngi ipwa ban bu jitmu kerpang na ga benta kaman sim jong ipa jongi ba Nicholas dingdo bin yo ga jinya type bam jukut. Hi. Hila ban paru ya ga ne jitmu la shai hak pormas ngin puli ga ne jitmu ru shwa ban sedang kamas. Kerkuye medu Brigida yaw kniaw bin yo ga jingko jingkia bi ba benan lingdo penlang ru. Okay. Hi Probina Marwain. Thank you. I to join you. Okay, good. Thank you. Hello Bayamon Karnayor. Kublay pi Alfred Sun. Kublay okay. Helena Makri. Kublay Father duai lem ya ga ying kasem jungi. Hoai ngin ya duai na ga benta ga ying kasem jungpi. Ba pinyo berbor ya ga jing kerku jong blay. Helena. To hi Cleophas Potam. Kublay pi Father ba pi pani ki para bangay kum kanay kanuksa ban duai na ga benta ga ying kasem jungi. Ki para bangay ki basyong siya ne siya po Assam. Kagateng jong pi de Cleophas Potam. Don bok pin yo ya jing sumar suka jong blay ka ba pi don sya kari ka sya ka jela Assam. Situ kelas ait kelas shit menta sabah sumar ila de take care of yourself. Di shibun kamdam hagane ka por baka marian ka shit ka you pidin kam bandi shibun ka ban baka met ka ka site ya kajingpang na ka met jongpi. Hello to say Same Kongwir. May benang duai na ka benta ka ying jongi ban klein ha ka jingay jongi. Hawai, hindi lang na ka benta ka jingay jong ka ying jongpi ko ba Same Kongwir. Baro hi ngidon kam ya ka jingay ka ba klein. Mo hindi dang mapi badon kam wat ngaru ngadon kam ya ka jingay ka ba klein. Wat ngi kileng dok, wat kupa Bakhuid, wat kadnal, wat kinong yalam jong kabalang kidon kam ya ka jingay ka ba klein. Haba ka jingay jong ya klein nang ta ka daw. Tadaki sengap ya ka jing pulay jong ka gospel lum tak sini. Kadai ka ik baso tenat jisu duai ba ngim nya long ka we. Kumbang nga jisu ong na de kumbang nga baru kupang ya long ka we.
Kemun ayu ke tu kejing duai komen ko para. Pila pesyang bangkeli. Kemun ayu ke tak kejing yateli. Nakam ham sisin. Ha por bang don po Philippines si. Saya ki bun bha ki ne ki ndetang ki Catholic ki don ki Kristen ki bakhot ki Iglesia ni Cristo. Ni ki balang jong Chris. Tang makim play ki tu ki balang jong Chris ki bedon spo ka ne kari jungi. Ka balang Chris syaki ka per bha. Te ngasa ye kendu ki di paralog hapo rel ne hapo ki jaka ki bangile le ki video shooting batum ta ter check pun boring aban jon ya ta ka balang jungki namar ki ong kata to full stop hantai ki ong bangin duai na ka benta jung i ba pin kala ka bamut pin jon ya ka balang jungi very interesting ne kalau kayak besot nat ba ki duai bang ngangan jon shaki bangilong ka we ka balang jungki ngiru ile ka ju de ne ngi duai na ka benta kita biak bakin long Kristen bakin long Catholic bakin long kabiang tang ba kan kum buji semua junga kadek babakla baki we kin join yangi baki we kin long kum balong mangi yo la sei gajing long jungi kam de gajing long ka baba kum la pi kwa ki bakin bot e gajing long pas niu jungi lo sei gajing long junga kale gajing long ka babop kum la pi kwa baki we kin long kum manga na kata kadau habau jusu wong to kenya teli kumbanga bat mega teli kapmot kan ka jinduai kapan hikai yang abade pi bangin duai na ka benta jungki na ka benta yala deru bangin ya teli hau kris kai bakin but ya kris bangin but ya kris katakan ka jingmut jong ka jinduai jong Jesu pi umdei bakin kalalong kumbakala manga kum sya kaniam jungi bakin kalasya ka balang jungi yula sa ka balang jungi adon jing bakala yula sa ka balang jungi adon ka jing duna hang ne tai kuno pi kwa bakiru kin long ki baduna duai bai ngin long kum ukris ngin ya teli ha ukris ngin ya teli ha ka jing e komen ko para habang ya teli ha ka jing e tabang ya teli ha ukris kan nom don ka jing ya sngo per niam kan nom don ka ne ka jing ya kan at kan nom don ka ne ka jing ya kan ukti kan nom don ka ne ka jing ya bishni ka jing ya pihun kajinya syun ladangi ya teli hau kris ladangi ya teli ha kajinya nak tak tahu ngiduai na ka bentaki weru bakin long ka we hau kris bakin ya teli hau kris bakin ya teli ha kajinya ngikli we kris we Jesu kris ubre kajinya ladangi ya teli ha kajinya ladangi long ka we ha kajinya that is enough kata kalabian ngin long ka way how Chris takabot nginom don jinya bishni nginom don jinya isi nginom don gajinya kedokti nginom don gajinya ingkong salangmat bat kum tatat dan ngin long kibriu ki baso te ngi duai na ka benta kata okay where are we now okay Jacinta kan na iba sami kongwir bangin klan gajingit okay where is that? Okay. Jacinta nong room. Hi, Jacinta nong room. To kami benang bi jungi kanya side lem yangi ibasa. Sha po Bihar. Okay, Jacinta pidon cha Bihar. Sha Bihar le ke jaka ka ba shit bha pihaban take care of yourself. Pihaban take care of yourself kung bangal ong mene di shibun ka There is no other medicine that is so effective than water. Ladang di bor ka chance ka duna baha bangin yo pang ka chance ka duna baha bangin yo pang ka gari ka way na kidawai ki ba climb ba ti na kata kata usung baha di shibon kamdam mapi ki don sa ki jaka ki basit hawai bat ni sa Shillong ro ngimdere bandi duna ya ka saulitar ma ka sisngi kamdam kum mga wasngat ni ban clean shibon nya bandi shibon ba mo ngin bangin like na ka jingpang. So we will pray for you Jacinta nong room to play kerku kerdo ye pi may beneng in your side na kabenta ka jintumu baba jong pi. Hello Quilin Mary Pengrok. Kublay. Ni bai talang kublay ye piro. Hi kansai jarain kublay shibun padar but ya baro ki bape ya kanika live streaming. Okay. Kublay pi kansai. Hello Aquila scheme ko kmei chong play to is na yang kanong pop na ka bantagi inekikun. Ta. Jisun is na
lembaga jia site jong kami beneng bi jungi Jisu map lembaga jia site jong kami beneng bi jungi Hello Amelia War kanet walk ka kelain sai hi fana tok shangi ka piang as of now ngam iba ka tut ngam tip sa pisu to ngi patan kam daw ni fiber optic jong ka BSNL yamenta ngimpat ya kendu ya kijing ande tu kipor ba wan pertat tu kipor ba don kal eryong kala don kijing tut kendiat tingi hable no da ka data mobile ka data na po mobile ti hak tu singi i ba ka tut kendiat soi yamenta okay we are fine Dun bok ba kanet wo jong pisito kan biang Amelia War ngam tip pisa shay Alex Karkongor hello may beneng bi ka ku do yangi baro Hoy i may beneng sa karku in sa site na kabenta kaying kasem jungi baro Hello Martin shut up yaro yo try yes hallelujah yaro yo try amen Okay ngakrai tangkap tu ngala poi sya ka bakut jung kani kejing pulei kini kibala up oi kila ran run rupun yongod ngam tip ka ngot kila page ya ka channel jungi definitely ngala poi sya ka spatam and Ray kibale chatting gidi tangkap tu ka nengot so no problem kiwe ki shus ngap ya kani ka sur bla 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 jong ha ngangit ba ngin pelut por ha kani ka rukom kanang mangin up hadu khandai beje bagi men ki para kim join ya kani ka jinduai Rosari ngam tip ki sister FMA la don em ki bajoin don we ru bangai tu gerteng hang ne don bok shibet kin pen itu ila de na ne yo ki le rang ru ngam tip tam nyai ku play ki sister FMA jom ka Shillong province oi wat ndai tang po Shillong province ndai na ki ki jakaru ngathrai kin ya page ya kene ka channel kene ka jinduai Rosari Okay, sabera khar kongor kublei kumaria kublei piru ko sabera khar kongor. Okay, kapor kadang don yingi menta sa kumba sipo kar minute ngangai scam ngin laban penlut por ha kajinya duai lang markeliang ha kajinya puson markeliang kamtam ya kajinya site jong kamay benen biye. Te kato kanay kajing penmena kamtam benta por ba suki pasuki kene ka lockdown ru ngatharai kin relax no te meneru don language sangut ki breu ki parabangai ki bawan youth center ki ong ba ki kwa ban ngapla bat ban pediang ya ka sakramen tinga kali ki hatu pila bud ya ka mas jungi live yo hoi pada manla ka janmit ta mangi trang pha tiang ya ka kominen Bakhuid te nga ai ki hadin ka jing sakramen jong ka jing plapop laimut ki pediang ni ru ya ka sakramen Bakhuid te na ka bentai jong pi komen ko para ki bedon hangne hapo Shillong yo se hapo is Khasi Hills district ki bala ban da pila yo ka pas ne da pidon beno ki ba perlo jong pi ki ba yo e ka pas da pitrang shisha adu kata ban pediang ya kominen Bakhuid semua pun yang ngin up ngin kre lepa hanne one youth center ngin IP yang sakramen Bakhuid bat oi ngan kli pi pila aten ya mas ne em hato pila pen kre em na ka benca kane malada don gi jingo with jingo ayu ngala ban shong ru ha sakramen jing plapop ha ka ket jing pla na ka benca ka sakramen jong gi jinga pla hadin ka ta pila ban pediang ru ya kominen Bakhuid kamdam mi kido kido po is Khasi Hills ya ki wei ngam tip lada ki parish priest jong ki kisha ban le ya katan em Henry hang ne mentang iba suki ki beriu kala la ban yai chrum sheneng yura se ka sarkaro kala sedang ban jensur kendiat ya kene ka lockdown somba pun yo nombar jonga ngin kre ngin up na ka benta jong pi ki batrang kisha ban piang ya ka kominen Bakhuid ti kata ka dek chin pemana na ngi nang ne shano gum tu ngila poi okay kata ka dek chin pemana ka ban kong kitu ki batrang shisha ban dem ya kominen Bakhuid pila ban le kata tang ba song ba pun shua nang ba pintip nga don em haying teng nga le kai badminton teng nga tung sentiu
Teda piwan pinchu ha up slam tu namar bangan dep side bangan dep ayu ban kre la de na kapta kini ki sakramen kan shimpor na pipun lupa kan kapsuk shu kamdam kidu gudana po yes kasi hills ki ba hang ne po Shillong ki bala ban le ya kaneka kam kabar ngamtip hadulano kaneka lockdown hadulano ki managing kan pli te pidi ban ai yang ni ya ka jimut kumno ngin dan peteng em ya ka mas Bakhuid ya kaneka jinduai Rosari namar yola se la dala pli kaneka lockdown ba kam don chuka lockdown yola se la bun kibriu ki bal kwa ban le cha ying mane te kam don jumut bangin penlong ya kaneka ya ka mas Bakhuid hangne live stream oi ni ka mas ni penlong bait man la kasngi namar re kamram jungi ban pelong ya mas man la kasni tang ba ban le live stream tip ngin le kamno la da ka ngin nom ngam tharai ngin la ban continue ya ta atat pitip hi ki bun ki nit ki jinat ki bangi hab ban le na ta ka daw ngin sai page pin sai jingmur ma phi kumno kham kam ka mas Bakhuid badru nam ta ka ne ka jing duai Rosari to te kita atli ki jingmut jongi nang ne ka yang sar shim karai na ka jing ai jing mut jong piru ki para bangai okay hai ngila poi kumto ka po jingi kala jende menta okay sa berang ngila dep hai ba shim ti renta tiang kublei father ruai ka we ga ji ruai se ni ka sur jinga kalong kum ka sur jakoi ada ruai mga shibit baro kinya ino ya kana channel tingin subscribe shibit ya ga ji ruai jong ki sister. Okay, Colin Lingdo, may beneng kerkui ki beduk ki bajenjar. Kan nega pot. Oi, hai Helena ngila kublai pi mene. Hai Mewan Lingdo, may beneng bi to your side lam na ka benta jungi baro bangin la ban ik bat bun murum yo jusu bi ye jungi. Okay. Hello Imelton Kongwar. Ngarang sedang page ya kene ka channel mentra ka sngi ka mas ndru chiteng ka biang ma kublai shipun pa. Okay, kublai shipun ye jingai mensim jumpi ba Hamilton Kongwar duai na gabenta jungi Sara fina tung song kublai shibun father okay kublai firu yobet rinin pada duai lem na gabenta ka ying kasem junga kaptam lu na gabenta imarang ba jungi bet ibu memdon kamet ke Bakhuid ke bakia ngaru ngabu jingmu na talasai kan long ke besai so ta hai balarihun mauli kublai firu Sarafina tung song memang di duai na kabenta where is that okay na berilok junga ingin sedang no la kalong belum sam la syai kasni congratulations Sarafina badia ilok jongpi to blame don kan bat kayin kasem jongpi berkui pi da ga jinyi hello risuk nong rom kubleshipun father duai na kabenta kayin kasem jungi hi Caroline Bare duai lem father na kabenta kun jonga definitely in Dubai. Sarafina tung song Father Dubai lem say okay we are done with that. Hai Suraj Kharkomor. Ko may beneng to pediang semua bahai kene jing Dubai Rosari jungi bado kerkui ni baro. Bashim tiran ta tiang ublain kerkui pi father. Kulai shibun un kerkuro ya pi. Hello Asha Mary Sim Yong mi beneng to ya slide lem na kabenta jungi iwe pa iwe ibangat ha ke jinjan jar. Oi tongin ya Dubai na kabenta kata lembaga jia sai jang kami beneng bi bangin yo ya ga jing kerku jong blay ngin yo ya ga jing da ya ga jing sumar sukher ying kisem na kan par ye pi ko men ko para pinduai na ga bentai mei jongaru ishtom i ha jing temen ti i mentaru i don ha ying i tiapang seduai na ga bentai jungi bai yo ya kemet ko ki bakya i para jungai na sudah pun mentai om bai mei shitom di Sumbah Duai na kabenta junga. Father la bakla mobile number jung P. Got two numbers. One is 811. Okay, 811. Okay, M. Number junga for all of you na benta baro kiba kam kwa ben kam yung mobile junga kiba kwa ben phone nga unero number junga pra iwe kendai 0 iwe 0 saulai. Okay, this is number junga pilaban pun. Kano kapor pilaban pa SMS ru nagabenta kay jing tumo jong pi.
Okay, kapor kala ajandai yang i mentaban sedang yo Rosari Bakhuid. I Mary Persara, thank you ilang completion father. Apila pilat banyo pediang ya kayu karis Bakhuid. Hoy. Te kumbang ong Manila da kito ki batrang siya ban pediang yo Jesu ha ko benen Bakhuid kam tam ha gane kapor. Bapat pli ki yang mane ni hejut sentar ni long ki bakloy ban yarap ya pi. Tang bam dei bar dei shibun ha ga shisngi. Mto san drumut ane maximum ko mas pongot tang bam de ha ga ju ko por se iwe din kasan minit matum ta tete Robert Sun duai lem na ka bentai me e jongaru okay ini duai lang hi Simon Xiar what's that hi Simon Xiar duai lem yang ya ke yang rengkat berikun kiti okay ini duai lang rengkat tapi ba Simon Xiar duduk karsati okay the message is deleted I'm not sure next, Alfred Sun Hoi Father Fila Ban Long Kemas Bakhuid Rosari Kanyarap Nagabenta. Okay. Hi Rose Kardi Kio Kuplay Shipun Father Ban Lang Baga Jintrish Dom Chupi Ngalayo Akamas Man La Kajan Mid. Okay, good. Play Shipun. Hi Riba Sukwan Yang Kokmi Jong Gaji Snay Duduai Lem Yanga Badia Barok Batrilang Batnga Ha Civil Hospital Nong Stoin Bangin Yo Ya Gajin Ko Jinkia. So, Kuplay Yun Kurkuyi Pi. Kamdam ye pi baro ki batre ki hospital baper ka ngai scam ha gane ka khalimat ha gane ka port ye trace to ma do kata to kami beneng bi kan ya site na ka banta jong pi u blame kur khui pi kuma pi trace tom kuma pi lab high ki way u blame sa lab high pi next we have dudu kansati father do I lab yanga bahab like duty man kasni okay I guess piru pitre ha ka hospital tarai duduk karsati, we will pray for you in doan nagabenta jumpi. Sandra Dingdo, Snow Babu Jingtmu nagabenta kaying kasem jong iba Louis Suchiang barikong Ermelinda lalu kaying kasem jong iba Marcel Lamare barikong Wanda Mary Dingdo. Nginya duai rengkat bat pi kong Sandra. Chrisila Kriem, hello to you. May beneng bigi duai lem ya kaying kasem jong iba ro iwe pa iwe. Iwe. Pa. Thank you, Father, to blame Kurku, Yapi, okay, thank you, Mildred. T-shirt Lan, Father Duai Nagabentau Albert. Okay. One lang nomba Kublay Yapi Yapi. Okay, kapor kala ajanday ni mentaban sedang ya kaniga Duai Rosari. Ngin shim ya kapor jongpi, tementa tungin ya pendem ya la kakli, ngin ya kabrip ya la kikmat. But ngin sedang ya kene gajing duai Rosari jungi ni aku blay ki sister FMA jong ka Shillong province ki balapan kre ya kene gajing duai Rosari to blay takan rat undang te ya gajing ka ku jungu halor jongki ni aku blay kerpang ya sister Eugenia lalu but is sister Teresa Kamswan ki ba trade meet min mencisngi baro na bentar kene gajing duai Rosari tingin duai na ka bentar jongkiru padro naga benta ka jintu bojong pi baro komen ko parangin ngin wala miki syang ka ne ka jintu wai Rosari lomba ka jing sa jong ka bebeneng bi jungi ngin yo kanya kita ka jing ku jungi ja jong utrai Jesu Kristus singi baro
Kijing maya jong kajing shai, ha kajing maya ka banangkong, tunya puson syapang, kajing penbaptis yau Jisu ha kawa Jordan. Hagani kajing maya, ngendway nagabenta upa Bakhuid jongi upo Francis. Ki Bishop, kilingdo bat kiriu niambaro. Baka Maria kan yai senran, yai pen ilenti, bat sumar yaki hakikam mission jongki.
Maria Bakhuid umi song day tuwai na pagkata si Nongko Mentawa na kaporta siya sui Amen. Pagkata siya ay try na nakapagyawan ng kentay Malaga kuya sa magkos ng Pao Sisu Maria Bakhuid umi song day tuwai na pagkata si Nongko Mentawa na kaporta siya sui Amen. Hau pa panau pun panau nasi Bakhuid kumba kalong nakakabani kong tujuh mentawar baru sunam la sunam Amen. Ko Jisu to mabi ki pop jungi to pelai yengi na gading kedujok to elami ki mensimbero shabnen kam tam ye kito ki badan kam ya gajin yesen jomme. Ha kajing maya kabaar, tungin ya puson syapang, kajing don rengkat jong Jisu, ha kajing kawai kan tiu kurim, ha kashnong kana Galilaya. Hagani kajing maya, ngenduai nagabenta gitu ke balasya kta hau knyang jingpang corona, kibaduk, kibakerdo, kinong perwir bat kibasya penjulor hakamariang. Baleng bahaga jing duai baga jing yasai jing kamariang. Kinyo jing tengen bat jing kemen. Bantip badon ke kemi kabayasai lem nagabenta jongki. Kupa jumi ba beneng nakalong kabukui kateng jumi kanwan kay ma jumi nakalong kamon jumi akan daw kumba beneng toay ni mata kasimbang jumi kabahala sasni batuma benye kirkang jumi kumba yuri ma kirbalesini barwaya mengi shaka chikashoy henry tulay na kabasiu. Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada percaya utrai banget pala berkuya panen nengkintai beragat kuya sopa kosong kau Jisu, ku Maria berkuya besong blek tuai yang betal sini nampo mentah pada kor kesian sini Amen. Lei Maria pada
Ko Jisu tuma biki pop jungi to pelai yengi naga ding kedujok to yela miki mensim bero shabneng kam tam yekito kibadan kam ya kajing yesun jongme Ha ka jing maya ka balai tunya puson shapang ka jing ya lap jong Jisu ya ghima ublei bat ka jing khot jong u ban kala ka bamut Hagani ka jingmaya, ngin duway na kabenta ki Kristan Catholic, ki balabja haga jingay, bat ki balajingay na ki sakramen. Baka Maria kan ketik badai mensim yaki, banwan pai, syakatlong jongga jingim Kristan bajanay. Amen. Kalong kapagpulit ka kitay siyempre. Kanuan kahiman siyempre. Kalong kamuan siyempre. Alam na kumpa. Amen. Tuay himata kasimbang siyempre. Kabahala siyempre. Bata mabini at ibigtang siyempre. Kumbang ibigumang ibigtang siyempre. Kanuan namin siya kating Krisyoy. And great to glad in you. Amen. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu minta berkapur kesiap seni amin. Kublai ko Maria Kepada pensingai Israel berlapar dan kuyatan begini berlaku esok kuat campur Yesus Maria berkuih bintang le Tuhan benda ciri kemampu
Menta berhapot kesiap seni amin. Kapuram kaupa berhaput berham sim Bakhuid kumbar kelong pemilong tujuh rendah berbarbon senam lajunam amin. Ko Jisu cuma biki pop jungi tu pelait yangi na gading kadujok doi lami ki mensim ro shabeneng kam tam ye kito ki wadon kam e ya kajing isen e jongme. Haga jing maya ka basaw tungin ya puson syapang ka jing ka ladur jong ujisu. Haga jing maya ka balay tungin ya puson syapang ka jing ya lap jong ujisu ya hima ublay bat ka jing khot jong u ban kala ka bamut. Hagani ka jingmaya, ngin duway na kabenta ki Kristan Catholic, ki balabja haga jingay, bat ki balajinga. Haga jing maya ka basaw tungin ya puson syapang ka jing ka ladur jong ujisu. Hagani ka jingmaya, ngin duway na kabenta ginong sensyar jong giri baper jong kapertay. Bakin im sngi, banwan ra ya kabaha kamian, karoy kapal, kasuk kasain, bat ka jingya telilang kaway. Bat banrat ding kong ya ki jing sniu baro, ki balong ki ding penkiang, ban kenjo sya katong jong kalong briu man briu bakura.
qua trong hào Giêsu. Cô Maria Bakhuid cũng đi trong lệ, từ loài mình ta chung y nào mò, mình ta bắt học qua từ nhập chung y. Amen. Lạy cô Maria, kepada berkasih ini, usai berdoa, lagu kuya panat ben kintai, lagu kuya sok qua trong hào Giêsu. Cô Maria Bakhuid cũng đi trong lệ, từ loài mình ta chung y nào mò, mình ta bắt học qua từ nhập chung y. Amen. Lạy cô Maria, kepada berkasih ini, usai berdoa, lagu kuya panat ben kintai, lagu kuya sok qua trong hào Giêsu. Cô Maria Bakhuid cũng đi trong lệ, từ loài mình ta chung y nào mò, mình ta bắt học qua từ nhập chung y. Amen. Rom học qua và học quân và học sinh và cuối, cùng hai rom và rom chú chúng ta và ba vợ chúng ông là chúng ông. Amen. Ko Jisu tuma biki pop jungi to pelai jingi na kading kadujok to ilami ki mensim baro shabeneng kam tam ye gitu ke badan kame ya gajin isen a jongme. Haga jing maya ka basan tunya puson shaphang ka jing bu jong Jisu ya ka Eucharist Bakhuid. Hagani gajing maya, ngin duai nagabenta gikna samla shenrang bat kentay. Bakin snow kin snap biya gajing khot e jong ublay, sha gajing long lengdo bat reunion. Ni duai ru nagabenta gikme gikpang, bakin long gi basbun ban terwai lagi jong gikon gikti, haga kam shakri ban pendiare ka ihma ublay. Maria
lei tutuai kata suni kenapa mentah berkor siap suni amen kapurang hau pa berhauan berhau siu kun kumba dalam hadapan nomo jujur pada boy sunam amen Ko Jisu Toma ikipop jongi to pelai yangi nagading kedujok to yalami ki mensim baro shabeneng kam tam ye kito ki badan kam e ya kajing isen e jongme kublei kos ko kami kajing isen e kajing kajing tiang bat kajing kermen jongi kublei chapang ya perta ngi ki kun jong ka ya ki balapen rengkang par chapang ngi ud da kabale sngosi pada kabayam hagane kathem bajau mat Jopen pai te kumta konong ya sai jungi ya lagi kmat be yesne jong pa shangi para din kane gajin penreng kang par Jopen ni hangi yo Jisu uso bala kar khu ka kpo jong pa ko Maria the suti basbun bajem not bat batiang ni ya petri hapo gajin ya da jong pa konong kablei Bakhuid wat kan pai gajin kat pat jungi ha gajin shitom Hendrei tu pelai jengi boro-bor na gajin siir baro. Kote suti badan burom bat bala kerku. Tutuai na kabenta jungi kanong kablei Bakhuid. Bangin long ki babit ya gajin kular ukres. Tu ngin ya duai. Ablei kan rat ngi kerpa tu ai hangi ki syakri jong me ya gajin ko jingkia bayai ne jong kamen sim ba jong kamen. Bada gajin ya sai badan burom jong kamaria Bakhuid. Kabayai sa kate suti. Banlai nagajing sonsi bamenta, ban yo dap nagajing men bam jukut, dau Chris utrai jungi, amen. Joken mau, komaria te soti basbuntam, bam paduyos ngo menoru, bapale ino, yau no gobret peli yagajing shania hapa. Ubakod yagajing yarab jongpa, barubakerpan yagajing duai lem jongpa. Ni da kaju gajin shania ngi pet shapa ko thesuti baro bat kok mi ngi wan shapa ngi yen bat ngi ur rakhmat jumpa ngi kinong pop kok mi jong kaktin bam jukut wat kan pai yakiktin jungi henrei to shashkor yangi da kabasbon to ngap isne yangi kajing IT ha kamaria kanong yarap ki Kristan Ko Maria Bakhuid tam konong yarab jong ki Kristan ngai ti lut yala de hapha ngai ti yala ki jing mut bat ki jing perkhat baro ya ka don not bat ki jing kwa jong ka baro yala ka met lang bat ki kam jong ka baro ngai ti hapha met bat men sim bangin dubla ban syakri hok yau Jisu kumba phalale dogdub yangi baro hapo ki tap niang jong ka jing sumar suker jong pha Banom don nangi manoru uban ino ya gajin e jongpa. To ai ba ha gajin penshoy, ngin kloy ban pet shapa da gajin shanya. To ai pada ka ba puson ya ka kerteng ban kanam ba khu jongpa. Ngin crime met bat men sim. Ban yele persya ikinong shun men sim jongi. Knang ba ngin dublong ki ba bit ban long ka pensiat ba kodor jongpa ha benen. To ngin ya duai. Koblei ubakraw bor baru baisen ay. Ubala ay kamaria tinsuti banlong kanong yada jong ki Kristan. To ay bangi ki balayo jing Kristan da kene gajing yada. Ngin tur siya prang ha gajing yale jong kajing im. Bat ngin job tiyaw yaw bomman hat mer kajing yab. Daw Chris utray jongi. Amen. Ngin yashim ya kajing duay mit. Haswa bangin itia komen ko para to ngin ya kmiit ila ka mensim baradang ila le ke kababha to ngin ay ngu ya ki hau blay baradang ila le ke ka basniu to ngin panmap yu sange sipor ban kmiit ila ka mensim
Ladang ila smorem naga benta kilai kilet jungi. Kita mungkin duna jungi. Kitin kitlik ki bangi kren haga nega sengi. Ki jingmut jing perkhat jungi ki bangila le haga nega sengi. Ki bangila puson ngila perkhat haga nega sengi. Dong ini ya penmap na daga bangi ya duai lang ya kejing duai disusi ke belengkot. Ko pa ngalale po persya ya me. Ngam dawashi wemen kot kun ya nga. Do yesne ya nga unong po. Nga mane ya me. Kublay jonga, bat nga it yame na duga tunod jonga baro. Nga sungu yame namar ba mela tao ya nga. Namar ba mela pelong kristan ya nga. Bat namar ba mela sumar ya nga hagane kasngi. Tumab ya nga ikabasniw ka bangalale hagane kasngi. Baladang lale ay kababaha. Tupdang sumabaha ya ka. To sumar ya nga habanga dang yotya. Bat tupalay ya nga nagabasniw. Kajinya ay jume kan long boro bor bat nga. Kibahiying hasem, ilok ki jor jonga. Amen. Ko angelo blay, konong yada jonga. Yame gaji ye jong ukpa ubahalor tam. Kala ay hanga. To pensyay, to sumar, to yalam, bato sunsyar yanga. Amen. Ko kami biit kamaria te soti. To yarap inga benpenim nyala kamen sim. Ko kami biit kamaria te soti. To yarap inga benpenim nyala kamen sim. Ko kami biit kamaria te soti. To yarap inga benpenim nyala kamen sim. Kublay kumaria kabadap tagajinyay ay. Utray don bat pala kuy pana bedengi kentay. Balagar kuy usok po jong pao Jesu. Kumaria bakoy kami jong ublay. To duway na kabenta jongi kinong pop. Menta berhagapor gajinyap jongi. Amen. Na kabenta kibalayap. Ko try to ai ki agajinya tight bam jukut. Praji shai mukut ngiteng shai haki. Na gajin kang kadu job. To pelai ko try gamen sim jongki. Kin ja tight hakajing so. Amen. Ko dunun Bakhuid tamu Jesu. To yesne yengi. Mentangin yo ya ka jingkerku. Utray undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublay beden bor boron kurkuy pi. Ya kaying kasem jong pi. Pat kam tam e ya kajintmu babhay jong pi. Ukpa. Baru kun. Baru mensim Bakhuid. Amen. En yaro yaw Jesu Christ. Junom la junom. Amen. In shim ya kajing ruway penkut. Kabarom hokpa berhau kun berhau mensim Bakhuid. Kumalalong hagabanengkong kumju mentabat bor junom la junom. Amen. Ko dunul Bakhuid tamu Jesu to yesne ini. Ko Maria kono yarap jungi ki Kristan
to duai na benta jungi ha kaptem pa blu kun man sem Bakhuid. Amen. To kublai shibon yaki sister FMA jungi ki balai lam ya gade jin duai Rosari. Nyai kublai kerpang yai sister Eugenia lalu demi bala penkre ya gade jin duai Rosari badru lembaga cinyarap jungi sister Teresa Kamsuan na Sacred Girls Maulai. Te nyai kublai ki ngin scam bakindang la ban le shushu bakin pha singi ya gade jin duai Rosari na ka benda ka jing mentoi jong jong ni baro ki para bangai baro te ya piru baro komen ko para ki bala shim benta ha gane ka jing duai Rosari ngai kublai pi so ba piru pha ya ki video jong pi shon ko pa jingi kublai ko Maria ka burom sa pha shanga khnang bangin la ban peni umdei tang ki ju ki video oi adu benta don ar likely ki video ki bangai peni ki ju en re ki we la ki pha kan long ka jinyarap na kam ta kan channel jungi te to ko play share bon ya pi baro good night Veronica Bamon ibalong good night te ba en kong to good night mix Max Nicholson Jerwa Richard Perbon Tiaso ko play shibon ya piru ba iki sister Yvette Renin good night father ya piru good night okay Omnes Sancti Angeli et Archangeli The Book of Truth. Okay. Alex Karkongor, good night, Yapiru. Buntang Kainong Se, Kublai Shibun, Yapiru, Tiasuk. Asha Meris Imyong, Tiasuk, Yapiru. Magdita Mertong, Tiasuk. Wan Lang Nang Ba, Kublai Shibun, but Sister Tiasuk, or Max Nicholson, DU. Okay. Donna Karyong, Kublai Shibun, Tiasuk. Call it one plea, thank you and good night, Yapiru. Galdi Patao, good night, Yapiru. Jesus to Mankind prayer groups. Okay. Balarigod Mauli Kublai Shibun iki sister, but Yapi Baro para bangay Tiasuk. Jean Francisca Sakumi, good night, Yapiru. Full Moon Lingdo, Tiasuk, Yapiru. Benedict Swatun, good night, Tiasuk. Martin Shadab, good night, Kublai Shibun, Yapiru. Barashim Benta. Angela Lanong. Kublai Shibun Yapi Baro sister, good night, okay. Martin Shadab, good night, Yapiru. Angela Lanong, good night. Sabera Karkongor, Kublai Shibun, good night. The warning second coming, okay. Okay. The second coming is when we go to him. Okay, Don Bok Nong Lang, good night, Yapiru. Who is this? Erin. Who is that? Okay, Don Bok Nong Lang, good night. And Irene Danong Room. Good night, Bayamon Karnayo, thank you. Good night, Nyepe Isin Banongkong. Good night, Father Tiasuk. Okay, thank you, Bayamon. Please pun mapila join lang. Okay, don't you rim lum rengko mo plan. Okay, good night, Yapiru. Iba kar kamni kublai bun Yapiru Tiasuk. Lantai Malbaniang kublai bun Father. Okay, good night, Yapiru. Sister FMA. Jameson Ram kublai Yapiru. Vikonia Sosten, good night. Kublai Shibun, iki sister, oi. Wantina Karkongor, Miss Wantina Karkongor, Kublai Shibun father, Nagabataga Janmit. Yeshambiang Lashai, okay, Nagabataga Jindwai Rosary. Yufika Karkrang, good night. Kublai Yapiru. Florentina Lungdo, good night. Serafina Tangsong, good night. Yapiru. Kalalong biang kublai father oi kublai udun bor kat bengi. Irene Danong room. Yes, that Irene Danong room. Good night father. Nakwa number phone jong P long emban I long bay. Let me type it here. Irene Da. Okay, for the sake of Irene Da. 811901104. I guess here we are. Okay, Irene Da. Tu number jonga. And where are we now? Ani pilaya bun palat kita talk message nala push aim to. Okay. Irinda, okay there. Irinda number chunga udah mutu.
I sarling rani kuplay father kuplay pi tiasuk na marngar duai lem tingi kinong pop tiasuk na ni bait talang good night ribasuk wanyang kuplay sipun father and good night piru Amalia war good night piru bayamon karnayor good night Florentina lingdo good night God will take care of you ay piru kumju Hamilton Kongwar good night piru Tisharlan good night Blessil da Soklet good night piru Wanda Karkongor bless you father tiasuk okay Aquilin Mary Pengrup ku bless you ki sister oi ngai ku bless ki sister and good night I sarling rani tiasuk baro Margaret Karkongor praise the Lord thank you father God bless you and good night okay me wan lengdo good night piru sister ru kumju dudu karsati good night piru Risuk nong room good night Mildred Yoknyao good night oi Wilfred Sok ho Kubleshbun Yapiru good night Cecily Karmalki good night Yapiru Bayar Karpran good night Yapiru see ngala let pulay baro akiban hangne dengan kublay tiasuk yapi baro akiba pe ya ganega channel jungi ngin saya kendu biang lasai hakapon dushteng kemas wan penlong dai Father Anthony Karkungor principal jong Saint Anthony Saya Secondary School kapon dushteng then prabaje o kendai beje kendun biang kecing duai Rosari Bayar Karpran good night okay Irene Dano room ku blame of father good night Jipiru to comfort in yota good night Jipiru so I guess that is all naga channel jungi ngai ku blay Jipi to blay ta kendar sumar sukhe Jipi ha kanega janmit Benadine good night badru unte IP yang jing kerku ke pidon kam in second do biang lasai rak sotnat ya channel jungi share si perlok jung pi yang ban subscribe badru ban like and comments ban pentip singi ke jing tuna ke jing bakala but khamtam mangin la pen bha shu ya ga channel for the glory of God everything for the glory of God and for the salvation of every humankind that is all from me your friend your host for tonight from Don Bosco Media Network wishing you goodbye and God bless